no kai singi pibaro kublish gun ya pibaro kitras pibala pelai por knang menni wat lada ni pentip hai por piba kendia kadon kadau balingim pentip haswa nak takadau ngishim ya kene sanjam basnga we te kidon ki circumstance bani habani adjust ya kata te seisim nakali yang jungi ki youth congress jongka Meghalaya Pradesh Congress kalong kay kabas ngausi ba ni haban aino ya ka court resign na ka jinglong membership jong ka party congress hoy dakamen sim ka ba sengkia namar ba labun snemta menengal ada keren pa nah hajing ya nanti juga aku mau kena pule ngalak dan benta aku youth congress nadu pasnan arjar sang der hado arjar khat ni one kawai ke election juga youth congress first time in our state hakapor ba iba Gabriel Wala ilong i president kat banangnya kipor ngalak nang jam na ke primary unit siya ka block level na ka block level siya ka Lok Sabha level but mentang dan ke state level balai ni yung members mentang nimde isu ki general secretary lana ki secretary namar ba pikan mau haka arpo trik ba announce ya ka membership hangti ha Congress Bhawan ngaru ngadon kalong ke bas ngolong kalong ba ki klam kan jok tin yang na Delhi habang nga phone ye kinong yalam ki incha chungi yong ba nila yak kan jok bat i president batma chungi kejeng sausi kalong ba hakipor protest hakipor rally di court but ki kan mau nongkong ya ke youth congress ki member jong youth congress but hai ni for ban decide ya kumno ban yang sakmat ya ki membership barim jong ke youth congress hakane ka state jungi ilala ban enroll ya ban file kita ki nomination hajan man ki constituency kabanang ya hakine gisning yo iba kila persyang pan thame yo iba ana menin kum ka NSUI ro ki ong ba em ladab disol shuaya ka NSUI Henry ngan yetu ep hadin katno PPTip PPO ya ketuka citi ba disol ya ka NSUI ke NSUI presiden ban syarai pengurut menin ula dapa ka citi hakapor syupo arbu praminit menstap hadin kata giwan balengi metu ya ka press conference abang ya sa Congress Bhawan mane ban lek tender ya ki resignation naki membership jungi kalong nakatagadaw ba menin u bansarai ude bandan ke press conference hang ni hakapor arbaje tangba khang na te menalai kata isu pentip ya pi knang ba pentip ke eka scenario ke jengmut kalong baik ba kikwa kini kilida ki badan manta haka party congress ngai ba kikwa mante banta siali ya kalawai jongi kisamla ngai ya kata baki kwa banta siali ya kalawai jongi kikun samla pat ya kata ngina maila ni dan haka youth congress klam kano ka expectation na ka party Henry tangkawai bangin syakri ya kari bat kajai benriu ban syakri ya kiparabriu kamtam ya uduk usuk Henry sausi ba menta kidon kamtangi ki badan pisa ha ka
Parti Kongres.